Hello beautiful people, nizere ko mumeze neza cyane. Nguhaye ikaze kuri YouTube channel yacu. Ngwino tuganire, tuzajya tubana mu biganiro bitandukanye, mu nkuru zitandukanye, nshyashya zivugwa muri ako kanya kandi zizewe. Niba rero utarakora subscribe, n'uyu mwanya mwiza banza ukore subscribe, ubundi uyu munsi uze tuganire. Tugiye kuganira ku myigaragambyo y'abimukira iri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iri kugenda ifata indi ntera, ndetse navuga ko iri kugenda yigarurira n'imitima ya benshi, haba mu gihugu imbere aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no hanze yacyo. Muri iki kiganiro nabateguriye turaza kurebera hamwe impamvu nyamukuru zatumye imyigaragambyo iba uko yagiye igaragara ndetse nahigeze uyu munsi kugeza ubu ngubu. Nguhaye ikaze rero, uri kumwe nanjye Denise Mbabazi Mpambara. Kora subscribe kugira ngo uze kujibona nandi makuru, ibiganiro ndetse n'inkuru nyinshi cyane kandi zigezweho, unazisangize inshuti zawe. Iyi nkuru rero yacu, reka tubanze turebe ibyabaye mbere y'imyigaragambyo. Mbere y'uko imyigaragambyo itangira, ubundi hari harabaye iki, byagenze biti? Ubundi mu kwezi kwa mbere hari muri Mutarama 2025, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye gushyira mu bikorwa gahunda yo kwimura abimukira badafite ibyangombwa. Icyo gihe yanashyizeho amategeko yari akarishye cyane agamije kurushaho gukaza ibihano ku bantu bose bari muri Amerika mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ibi byose rero ku bantu bari muri Amerika mu buryo bunyuranije n'amategeko byarabarebaga. Ibi rero byatumye abimukira benshi nanone bagira ubwoba, abandi batakaza icyizere, ndetse n'abaturage batarabimukira batangira kumva ko uburenganzira bwabo bwahungabanye. Hatangira imyigaragambyo rero ni muri LA. Ni imyigaragambyo yatangiye mu mujyi wa Los Angeles ku itariki ya 6 Kamena 2025. Ni kuwa gatanu w'icyumweru gishize, nyuma y'uko rero abakozi b'ikigo gishinzwe ibahirizwa ry'amategeko kubimukira, niko twagenekereza mu Kinyarwanda, ICE ni Immigration and Customs Enforcement, abo ngabo rero batangiye ibikorwa byo gufata abimukira badafite ibyangombwa. Abaturage benshi bo muri Los Angeles ndetse n'abimukira bo mu yindi mijyi mu bindi bice by'igihugu bahise bitabira imyigaragambyo, bamagana ibikorwa byo gufata abimukira. Gahunda ya leta nuko bari kujya babasanga, ndetse n'ubu ariko biri gukorwa nuko basanga aho bakorera, mu nganda, hano bakorera ibikorwa bitandukanye, akaba ariho babafatira. Imyigaragambyo rero ntago yagumye aho mu mujyi wa LA gusa, ahubwo yageze no mu yindi mijyi itandukanye aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu mijyi irimo nka New York, Chicago, Denver, San Antonio, Houston ndetse n'indi mijyi itandukanye. Aho ngaho abigaragambya bakoresheje uburyo butandukanye bwo kugaragaza ibitekerezo byabo, harimo nko gufunga imihanda, kwigaragambiriza hari ibiro bya ICE, ariko nanone bakayikora mu mahoro, nkuko n'ubundi hari n'ibirango bigaragaza ko bakora imyigaragambyo mu mahoro bagiye bitwaza, kugira ngo birinde ko habaho kutumva ibintu kimwe, bamwe bagatekereza ko ari imyigaragambyo itari gukorwa mu mahoro. Iyo myigaragambyo ariko ntiyakiriwe neza nanone n'ubuyobozi bukuru aho muri Amerika. Ibyo byatumye mu rwego rwo guhangana nabo bigaragambya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereje ingabo zigera ku 4,700 za National Guard ndetse n'abandi basirikare 700 ba marine mu mujyi wa LA kugira ngo bakumire banatatanya bari kwigaragambya. Ni icyemezo nanone cyateje impaka, ndetse guverineri wa California Gavin Newsom akaba rero yashinje ubutegetsi bwa Trump kuba bari gukoresha ingufu z'umurengera mu guhosha iyi myigaragambyo. Ibyo yabitangaje nkuko ibinyamakuru bitandukanye harimo na The Guardian babivuga. Icyakora ariko nanone ku ngingo ijyanye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nanone ntago biri kuvugwaho rumwe, kubera ko hari abavuga ko itari kubahirizwa. Navuga ko abanyamakuru batandukanye, imiryango itandukanye ivuga ko iharanira uburenganzira bwa muntu bakomeje kugenda batangaza ko ibikorwa byo gufata abimukira byagiye bihungabanya uburenganzira bwabo, mbese ko bihabanye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Aho ngaho hari n'abavuga ko abimukira bafatwa nabi, bagakorerwa ihohoterwa, ndetse n'abanyamakuru bakaba barakomeretse mu gihe cyo gutangaza amakuru ajyanye n'iyo myigaragambyo, ndetse n'ibikorwa n'ubwo kugeza ubu ngubu nta mubare w'abanyamakuru bahakomerekeye wizewe wari watangazwa.
ndabizi uri kwibaza ngo imyigaragambyo noneho uyu munsi bimeze bite, byifashe bite? Kugeza uyu munsi ubwo nateguraga iyi nkuru ni ku itariki 12 Kamena 2025. Iyi myigaragambyo iracyakomeje cyane mu bice bitandukanye aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abaturage nabo baracyakomeje kwirara mu mihanda, baragaragaza ibitekerezo byabo, ndetse hari n'ibikorwa byo kwerekana ko hakenewe impinduka mu buryo abimukira bafatwa aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uretse ibyo ariko hari noneho n'abantu batandukanye bakomeye bagize icyo batangaza kuri iyi myigaragambyo imaze iminsi bagiye kumara icyumweru itangiye kuba. Abo navuga ko harimo abayobozi, abaharanira uburenganzira bwa muntu, abahanzi ndetse n'abandi baturage bakomeje kugenda bagaragaza ibitekerezo byabo ku myigaragambyo y'abimukira aho muri Los Angeles. Reka duhere kuri Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwe yashimangiye ko ibikorwa byo kwimura abimukira badafite ibyangombwa ari ngombwa cyane kugira ngo arinde umutekano w'igihugu cye wa Amerika. Naho Guverineri Gavin Newsom we yashinje Perezida Trump kuba ari gukoresha ingufu z'umurengera cyangwa se ingufu zidasanzwe niba ariko navuga mu guhangana n'abo baturage, akavuga ko rero ibi biri gukorwa bihabanye na demokarasi. Nyamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizwi cyane kuri demokarasi kandi ko ngo bakwiriye kubahiriza ihame rya demokarasi nk'uko yabitangaje. Hari kandi Janet Maguire ni umuyobozi w'umuryango Unidos US, yavuze ko rero ibikorwa bya ICE ni cya kigo gishinzwe yubahirizwa ry'amahame ajyanye n'abimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko ibikorwa byabo byo gufata abimukira ndetse badafite ibyangombwa ari uguhonyora uburenganzira bwa muntu. Hari kandi David Weta ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abakozi aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. We yagaragaje impungenge ku buryo abakozi bafatwa mu bikorwa byo kubafata cyangwa se uko biri kugenda bikorwa, agaragaza ko biteye impungenge. Ku rundi ruhande abarimo Kim Kardashian, uyu arazwi cyane, we yaje no gushyira hanze ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga ze asaba abantu kuba bagaragaza ibitekerezo byabo, ndetse avuga ko ICE ibikorwa barimo gukora bidakwiriye ndetse ko binatesha agaciro uburenganzira bwa muntu. Hari abantu benshi cyane, abahanzi, abanyabugeni batandukanye bakomeje kugenda bagaragaza impungenge zabo kuri ibi bikorwa byo gufata ababa muri Amerika ariko badafite ibyangombwa abimukira. Nanone abaturage benshi muri LA nabo barimo abanyeshuri bakomeje kugaragaza impungenge bafite batewe n'ibikorwa byo gufata abimukira. Imyigaragambyo yabo ari ukugaragaza ko abimukira bafitiye akamaro umuryango mugari aho muri LA, ariko kandi ko no muri Amerika hose bafite akamaro ndetse ko abantu bakwiriye kububaha. Ubu ngubu rero bamwe mu bari gukurikirana imyigaragambyo cyane cyane abadashyigikiye ibikorwa ndetse n'umwanzuro wa Perezida Donald Trump bavuga ko ari ngombwa ko abantu bose bakwiriye kumenya ko imyigaragambyo ari uburyo bwo kugaragaza ibitekerezo, nanone ko igomba gukorwa no mu buryo bwubahiriza amategeko. Bagasaba abaturage cyane cyane gukomeza kwitabira ibikorwa by'amahoro. Imyigaragambyo bari kwita ko ari iy'amahoro, baharanira uburenganzira bwabo ndetse banasaba ko bwakubahirizwa ndetse bagatanga ibitekerezo byabo ariko mu buryo bwubaka. Niko iyi miryango itandukanye bakomeje kubigaragaza. Imyigaragambyo rero y'abimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niko twavuga, bamwe bayifata nk'ikimenyetso cy'uko abaturage bafite ubushake bwo kugaragaza ibibazo bibabangamiye, cyane cyane bibangamiye uburenganzira bwabo. Nanone bakagaragaza ko ari inshingano za buri wese gukomeza kwitabira ibikorwa by'amahoro, bagaharanira impinduka nziza mu muryango wabo, bagaharanira rero impinduka nziza muri rusange. Ibyo muri Amerika ni ibyo, turakomeza kugenda tubagezaho andi makuru aza kubavugwa ndetse n'izindi nkuru zitandukanye. Kora subscribe ndetse na share kugira ngo ibi byiza utabyihererana. Nitwa Denise Mbabazi Mpambara, naho ubutaha.